bitno da te ljude odmorimo. Vas želim da se čuvate, da se ne izlažete bez potrebne opasnosti. Imamo posla sa našim ljudima, ali koji su veoma nezgodni. Situacija kod njih nije dobra. Mobilisali su prije 3 dana sve muško. Prema tome, vojnik može da izdrži 3 do 5 dana. A vi ste sada svježa jedinica koja će moći da izdrži 3 dana. Od vas se zahtjeva da se svi vratite ovdje i da se čuvate. Izdržite 2 dana. Jer nije lako državu stvoriti. Toliko, sretno. Hvala. Legendarna druga. Zime, kiše, ništa to nije, u grudima srce za narod bije. Pod čistom teškom led se kruni, a narodu svom na rijeci uni svoje živote daruju sada. Juče tihi sinovi grada, cijelu Bosnu druga će proći u ratnom dekoru. Brigade.